whisper our lips, sweet as poison. Felt ill from your kiss. I got drunk off your demons. One sipping, I'm lovesick. Built a home, turned to ruins. Followed you into the night. Couldn't let you leave, watch you leave. Oh, nothing less come daylight. Come daylight. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا شباب من جديد في قناة ددوم. اليوم نحن في ديبوك فين؟ ديبوك مالك؟ Tanah Baru. ديبوك تانا بارو يا شباب. الحين نحن بناكل أكلة جديدة هنا اللي اسمها أيام ريتشا ريتشا. أيام ريتشا ريتشا. بنشوف كيف نحن يا شباب، تعالوا نشوف كيف طريقة الطبخ نفسه ونسأل الرجال. Pak, mau tanya, ini udah berapa lama Pak di sini? Kurang lebih sekitar 5 bulan. Oh, 5 bulan, luar biasa. Wah, kayaknya ini mantep banget. Ini apanya nih? Ini rica-ricanya. Oh, ini rica-ricanya ya, rica ayam sama apa lagi yang biasa dijual apa aja di sini? Ceker. Ceker. Iya. Iya. Yang favorit di sini apa yang favorit? Rica-ricanya. Rica-ricanya. Rica bakar. Mantap. Guys, kita mau coba rica-rica bakarnya guys. Kita lihat bakarnya kayak gimana. Ayo, yuk, yuk, yuk. Ini guys, ayam bakarnya guys. Ya, mantap bener guys. Kita bakalan cobain nih ayam rica-ricanya guys. هذا لسه عليه مش جاهز. ini pakai kunyit اللي هو ايش اسمه ده؟ Cilet. ايش؟ هذا جلد هذا. ايوه. ini dari kulit ya, kulitnya kulit satenya ya, sate kulit. Mantap guys, kita bakalan cobain rica-ricanya dulu ya guys ya. Oke, kita mulai ya. Oke guys, kita kembali dan ini udah rapi seperti yang kalian sudah lihat guys. Nah, ini kita dapat menu tambahan guys. Wih, kita kembali lagi yang namanya ceker guys. Ini bumbu apa tadi namanya? Ini rica-rica. Ini saus tiram. Wih, mantap Dua macam nih, banget nih cekernya. guys. Kalau saya pesen ini asam manis kalau nggak salah. Betul, asam manis. Ambilnya dada. Ini Bu. banget ya tuh. Mantap kan? Dan ini guys, Rica-rica. ini rica-ricanya guys, datang dari jauh untuk mencoba yang namanya rica-rica guys. Dan sebelum kita mulai untuk mencoba ini guys, لا تنسون السبسكرايب واللايك والكومنت وانشروها في كل مكان. لا تنسون تشوفون الحلقات السابقة والحلقات القادمة إن شاء الله. يلا خلينا نبدأ ونقول بسم الله. Bismillah. Ya kan? ini mantap ini. Dos dan dos. Guys. Kita coba rica-ricanya nih guys. rica-ricanya. Coba bumbunya deh. Mereka dari Bekasi jauh-jauh ke Depok karena ada yang rekomendasi ya. Mesti cobain ayam rica-rica di Tanah Baru. Kita datang langsung. Mantap banget guys. Ayamnya gede, empuk, rasanya ajib. Bumbunya neresep pula. Mantap banget bumbunya guys. Oh, Lukman جرب. Recommended banget guys, asli. Yang buat ceker, pakai sendok. Iya, iya. Ntar aja, ntar aja. Bumbunya enak bener. Pedasnya, oh, luar biasa. Wih, pedasnya ini loh, mantap banget. Iya. Ini wajib nyobain, beneran wajib nyobain di sini guys. Beh, mantep banget asli. هو دجاج على الفحم بعدين يحطون عليه هذه التتبيله تتبيله جدا طعم الصراحه والله طعم انصح لكل من يجي هنا ديبوك يجرب هذا جربوها جربوها يا شباب والله رهيب رهيب مرة. Yang pasti cocok lidahnya buat orang Indonesia, apalagi Timur Tengah. Gue yakin cocok ya Wan ya? cocok soalnya di sana suka Mantap. ayam bakar doyan banget di sana. Doyan banget. Oh.
The best man. Gua mau cobain cekernya dulu nih. Nih, ceker. Nih, liatin nih, gua makan ceker ya. Masya Allah, empuk banget cekernya. Ajib ya? Ajib. خلينا انا اجرب. Umar makan ceker. Hai. Masya Gimana, Mar? Allah. Banget ya. Ajib. Wih, kalau aneh, Ceker lagi. demennya ini. Marwan, ceker lagi. Aneh, ceker. Aduh. Please man, gua kan معليش kurang. شباب انا ما Please, Tangan makan ceker. ente merusak ini men, merusak cita rasa apa namanya rica-ricanya men. tapi bumbunya ajib bener. Ajib asli bener. Asli ya. Oh. Wow, ini dia nih yang gue cari kayak begini bumbunya nih. Nyari bumbu kayak begini susah. Oh, Cobain. bener ya. Ini rica-rica, kalau ini rica-rica, cobain. Saus tiram ya? Rica-rica. Rica-rica apa? Asam manis. Asam manis iya. Cobain asam manis, bumbunya. Asam manis. Ambil ini mana nih? Nih, pakai ini aja. Pakai ketimun nih. Aja. Kita Cobain, cobain asam manisnya kayak gimana guys. Enak juga, Wan. Cobain, Wan. Minta, Wan. Bumbu asam manis itu guys. Cobain deh. Ini asam apa? Rica-rica nih ya. Ini rica-rica. Asam manisnya juga, bu, mantap. Mantap banget. لكنه ما هو ذاك احس الحاره. مو حار. اما rica-rica حار مرة. ريتشا بركان حار. Har. Masya Allah, har. Zen, har. Mantap. Mantap. Tapi jujur, kolaborasi rasanya ini menjalar di lidah men, menjalar. Mantap bener. Har banget. Pedesnya mampus. Gila. Tapi ajibnya mantap. Seketika langsung berkeringat. Nah kayaknya esnya mau habis ini. Nah, semangat. Pedes banget ya. Minta lagi. Mantap. لذ مروان بالتتبيله حقه هذا ريتشا. Wah. Gila ya. Ajib ya. Ajib men, pedesnya ini wih nagih. Oh. Nyesel banget nggak datang asli. Oh. Wow. Buka cabang di Bekasi apa? Kalian yang pernah tinggal di Depok mesti datang. Yang jauh mesti datang. Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, semua pokoknya datang. Bandung, sini semua datang sini. Luar biasa mantap. Recommended guys. Ini kepedesan gila men. Tapi ini Tapi nasinya duluan. Masya Allah. mantap. حرارته يدوخ بك يا يجيب صداع. Ceker. Nah, keep pusing ya. Apa hilangin pusing ini? Hilangin pala ente. Lezatos guys, lezatos. Mantap banget guys. Asli. Yang rekomendasi terima kasih ya. Mantap ya kita datang Mantap. sini ya. The best banget. Good. Kalian yang suka tantangan pedas wajib hadir. Porsinya juga luar biasa. Banyak banget. Nasinya banyak. Ini juga ayamnya banyak, the best banget pokoknya deh.
dan harganya bersahabat. Guys, Mantap. sumpah pedas banget nih. Pedas banget. بس علشان لانهم يبغوني اجرب الشكير، لسه انا ما جربت الشكير الثاني هذا، اعطيني. شكير سجون دجاج. Mantap. Jos gados. Pokoknya the best banget guys. Insyaallah kalau pada datang ke sini gak bakalan kecewa. Bener-bener enaknya gila. Ajib bener. Wallah ajib. Ajib banget. مروان يلا ضيفوك عليها جرب. خلاص شبعان kenyang banget aneh. انا رغم ما احبه لكن اتغصبه شويه، عاجبني البهارات اللي فيها الصراحه. بهارات رهيبة. بهارات رهيبة الصراحة، يطعم الذوق طعمه اوف على كيفك الصراحة. الحرارة كمان حار مرة. تعالوا جربوها بس إذا ما تعرقوا على كيفك. Oke guys, kita akhiri episode kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa juga nonton episode yang sebelumnya dan tunggu episode selanjutnya guys. Oke guys, akhir kalam, salam. دوم Daiman hidup. Mantap. pokoknya mantap guys. Ajib banget. Gue mampus.